Music. Lupa gue. Master volume boleh digedein. Copyright juga nggak ya kalau misalkan ini? Enggak lah ya. Kita pasang kecil aja. Bentar, saya cek di YouTube dulu deh. Kalau tem itu dia copyright nggak? Enggak kan ya? Enggak aja kalau tem aman berarti. Enggak. Terus kita pasang thumbnail. Saya live lagi pak, kenapa ya Ramadan ini kenapa nggak dari awal gitu live ya? Padahal seru juga nge-live ya. Kangen juga gue. Mari kita langsung ke live, habis itu kita pasang thumbnail. Nice. Udah kah? Biar nggak noise banget lah ya, pakai lagu dikit. Maskingnya sih jelek ya di thumbnailnya. PMGO Brazil. Tidak nonton bro. Duh, terlalu Discord saya ngebug cok. Oke, sudah. Mari kita coba mulai. Halo teman, keluar dari gua. Dari kemarin juga keluar dari gua. Ini baru keluar lagi sih. Langsung saya kita buat karir single player saja. Karena saya tidak punya teman. Design and manage your team. Aduh, driver atau tim ya? Kita coba tim kali ya. Cobain deh, gue belum pernah tahu. Gue belum. Ini apa nih? Pick an entry point from the available selector to shoot. Oh, oke. Ini dari bawah banget. Ini dari midfield. Mungkin kayak bawah banget, kayak Haas. Kalau midfield mungkin Aston Martin, Alpine, Championship contender mungkin Red Bull sama Mercedes ya. Kayak seru sih dari bawah tuh. Dari bawah aja sih.
panjang kalau gue streamingin semua, cok. 23 track. Kenapa nggak sih gas aja? Paling yang susah di Baku, Monaco. Very hard ini apa? Singapura. Oh ya, Singapura sulit, cok. Suzuka. Oh, Texas. Emang ada Texas ya? Las Vegas, Abu Dhabi. Ya 16 race boleh lah ya. Langsung saja, tidak perlu lama. Is the recommended setting. This my team icon. Apa nih? My team icon are popular driver from F1. Apa nih? Ya coba ini boleh. Tutorial. Kalau di sama saya mikir balik. Welcome to my team. Here you'll experience the world of Formula One not only as a driver, but as the owner of a brand new F1 team. First things first, let's create your driver. Let's create your driver. Mobilnya kenapa disarungin gitu, cok? Oh, ini kita bikin avatar ya. Lama ini banget nih di sini nih, pertama-tama nih. Siapa, cok? Ini Justin Hubner. Ini Justin Hubner, cok. Loh. Malu-malu mobilnya. Tidak ada template yang oke sih. Ini tidak ada yang oke ke template-nya. Banyak sih template-nya. Nah ini boleh deh. Apa? Avatar ini kan kita bisa ganti-ganti kan. Region. Mana? Monaco. Oh, Indonesia nih, kira Monaco. Ya, ada ternyata Indonesia. Name-nya harusnya Fabio saja. Dia nggak bisa spasi ya, nggak bisa deh. No. Oh, coba ya, first name-nya. Oh, ini first name last name. Ini first name ini, lastnya. Inisial FAB, apa deh. Audio name. Ya, nggak ada nih, cok. Anthony masa? Anthony. Azim. Coba ya, Benjamin. Bert. Black Mamba. Ini bagus. Ini bagus sih. Black Mamba. Kita coba cari ini aja ya. Diong. De Vries. Kayaknya The Vries. Elvis. Falcon aja nggak sih? Fox. Gallagher. Golden Boy. Ah, lama cok begini-begini. Hollywood. Ada ya nama orang Hollywood. Knight. King. McDonald. Marshall. Ampli kali. McCarthy. Morgan. Banyak banget, cok. Parker. Udah lah ya, Falcon aja lah ya. Ribet saya. Begini-begini nggak terlalu penting juga sih. Oh, ini ada, cok. The Captain. The Engineer. The Professor. The Scientist. Boleh Scientist aja. Nah, nggak ada lagi. Ini sudah driver number 20 tidak 20 26 berapa ya? Kok tidak ada 20 siapa yang pakai ya 20 ya? Lightning yuk. Emang ada Lightning? Bentar ya. Ada Lightning. Oh, boleh Lightning. Lightning McQueen.
26 boleh lah ya, 26. Ya 26 apa. And now let's focus on your driver's look. Driver's look. Ini udah driver tadi. Helmet. Aduh, berat sekali, Cok. Banyak sekali perintilannya. Ini bagus sih, simple. Enggak lah ya, nggak usah simple-simple, kita change color. Ini apa nih yang diganti? Apa ini ganti, Pak? Oh, ini merah. Bentar. Kita arahin ke kiri dulu biar warnanya kelihatan. Oh, oke. Hijau tua sabi nggak sih? Belum ada kan hijau tua? Oh, ada ding. Udah ada ini ya, Aston Martin ya hijau tua ya. Apa dong? Pink belum ada. Pink terus ininya. Cok, ininya apa, Cok? Gua ini nih. Saya tidak pandai gradasi warna seperti ini, Cok. Bisa saya bikin pink semua. Gue tahu ini jelek, tapi gue nggak tahu cara gimana biar bagus. Pink cocoknya tuh pakai warna apa? Gue tahu ini jelek. Kuningnya ganti, oke, kuningnya ganti. Biru, ini cakep nih. Boleh nih. Rada ungu-ungu janda gitu, Cok. Boleh nih. Aman lah ya kayak gini. Aman gak sih? Apa nih browse item? Loh, kenapa suruh beli, Cok? Duit saya 0, tidak ada. Aman lah ya kayak gini. Yang apa nora-nora dikit nggak apa lah ya. Shoot. Alah, ini udah cocok nih. Ini udah cocok nih warnanya. Nah, apa? Ribet. Ganti-ganti. Bentar, ini boleh ganti kali ya ungunya. Ini. Ini pink ya? Jadi ungu. Mana ungu? Weh, jelek banget, Cok, driver gua. Warna apa sih? Bentar, gimana kalau ininya pink? Colok banget. Terus ininya baru ungu. Nanti ungu. Baju yang kanan bawah coba. Diskar dulu. Ini. Kenapa tiba-tiba ada baju Verstappen, kok? Coba nih warna pertama. Oh bentar, ininya warna pertama yang di dada sama yang di kaki selangkangan. Mending apa? Sebenarnya merah marun nggak ada sih, tim merah marun. Oh ada deng, Alfa Romeo. Jelek. Oke, ganti. Ini bagus nih, udah kayak parasut, udah kayak baju renang. Ini sebelumnya, ini, Pak ini, aduh banyak banget warnanya. Saya tidak, ini Pak. Mending ini ya. Ini apa sih warna apanya? Oh yang itu tuh. Jadi blue screen aja. Yang tengah udah kalau gak mau ribet. Yang tengah udah kalau mau ribet. Oke. Gue ribet nih kayak gini nih. Malas nih gue. Udah ya kayak gini aja. Dah. Dari sononya. Gloves. Dah tuh udah pasangan. Nggak jelek. Dah. Emot. Nah ini emot gak apa dah. Anjay.
Ngapain dia, Cok? Ini songong juga nih ini. Ini juga sih. Ini boleh deh. Apa nih? Oh, ini kalau P1 ya. Thank you. I need a moment. Easy! Woohoo! Dah, ini aja. Great. Now let's set up some of the key details of your new team. Team We'll start detail. with an easy one. What name would you like to give the team? Namanya apa, Cok? Nama timnya? Kayak misalkan Mercedes atau apa ya? Oh, gue tahu, Cok. Nice. Now, some Itu kind of kata dia aja income stream nice. is critical, so we need to sign a primary sponsor. Sponsor. Our primary sponsor will pay a sign-in bonus to the team up front. This is vital to cover the early investments we need to make. They'll also provide valuable weekly income for us. The sponsor has a goal they want the team to achieve. If we hit that goal, the sponsor will pay us an additional goal bonus. Ya udahlah ini mah. Ini mah paling yang paling mahal aja nggak sih? Shannon Dynamic ini merek apa ya? Shannon Dynamic ini? Nggak tahu lah. Fantastic. Now we've got a budget to work with. Ribet Our banget, car Cok. won't be going anywhere fast without a power unit. So let's sign a power unit supplier now. We need Power both unit. performance and durability from our power units, but we also need to balance the books. We're going to have a lot of Kok ada other Renault? areas to invest our cash into. Kita pakai mesin apa ya? Mesin Red Bull. Red Bull tuh Honda berarti kayaknya. Yang jelas gua nggak mau Petronas, Mercy sama Ferrari sih. Paling ini sih Red Bull. Tiap season bisa ganti juga kan ini. Red Bull, Cok. Yang mid tapi nggak terlalu mahal. Apa Ferrari aja ya? Tapi durability-nya 81. Red Bull aja lah. We almost have all the key partners for our team now, but we still need a teammate for you. Teammate. Oh, itu ada budgetnya, Cok. The higher a driver's experience, the more resource points are earned to spend on vehicle upgrades. Ada petasan. Drivers earn acclaim based on their performances. When a driver earns enough acclaim, they will level up. Ini kenapa sama ya? Padahal ratingnya ini 66. Kayak gue ambil yang jangan terlalu mahal juga, Cok. Ini aja nggak sih? FOC itu apa ya? Ini apa nih 7? Bentar, tadi apa? Personal facility, enggak, bukan. Enzo boleh deh. Ini teammate kan? Let's create the livery we will be running this season. Livery. We can add more sponsors to the car as we sign them throughout the year. Anjir. We can edit our look at any time from HQ. Banyak. Coba clock. Hah? Oh. Anjir. Ntar lu, gue mau share di ini aja. Livery. Skin. Coba kayak keluarin suara gas gitu dari mobil. Oh, bisa ya? Gak tahu. Gimana caranya? Saya tidak tahu. Wih, ini bagus, Pak. Nah, ini pinky kayak gini. Bentar ya. Change color. Tadi pink udah kan? Biarin aja pink. Enggak, ini putih, jangan putih tuh. Nah,
Anjay. Ungu. Oke, baju gua. Kok jelek ya? Ungunya terlalu muda, Pak. Kok jelek ya? Kok jelek ya? Ntar dulu dah. Kok jelek nih mobil? Ganti. Halo Kak Fabio, halo Kak Fatah. Paint finishnya yuk. Paint finish. Oh. Iya. Oke. Benar. Mantap, saya sih suka yang matte sih. Cakep sih. Cuma Kak, enggak. Kan tadi baju gue pink nih. Baju gue pink. Masa gue pingin juga mobilnya anjir. Gini. Jelek kalau matte berarti kalau pink. Ini cakep cowok. Tadi tuh metalik. Hah? Tuh kan? Bentar lah. Yang apa kayak gini? Terus ini apa? Oh, ini biru cakep sih. Nah, ini kuningnya ganti apa nih? Masa polos banget? Ini apa sih? Tosca ya? Weh, lu sih. Nah, ini bagus. Udah lah, gue mau ribet-ribet sama beginian. Kayak Mercedes saya nih. Udah gitu aja ya, dong apa? Gue main-main, gila. Dah. Sponsor di apa nih? You can edit sponsor. Oh iya, personal speaker. Ya Allah. Wih. Bagus nih. Spotify. Itu tadi di mana dah? Ini di wing ya? Lihat dong, wingnya. Di mana aja anjir? Oh enggak deng, itu di depan situ di kepalanya. Tuh, kalau lu bisa lihat, dah. Udah, advance. Idih, warna janda, Fabio ternyata. Kan ini kalau pink itu belum ada cowok, belum ada bro di F1 apa tim branding. Badge, yo Allah, gue harus bikin badge dulu. Harusnya nih, ini sih gue kayak pick gitar nih. Tenda. Ini cakep sih. Edit style. Oh. Ini apa? Weh, bentar. Colornya kok hitam? Loh. Nggak boleh nih. Kudu pink, Jo. Nah, kan. Cakep kan? Kurang pink. Tuh, makan tuh. Pink banget. Udah nggak apa, ada 3D-nya gitu. Dit. Ini apa? Oh, oke. Udah amat, ini pink juga. Dah, tuh, buset deh. Udah keren parah, Cok. Dah. Udah, Pak. Cukup. Gue belum pernah main. Bagaimana? Tadi kok tiba-tiba ada yang ini 5 gitu ya? View gua. Mas-mas the panic gak tuh? Anjay. Gila, cakep banget.
Nggak keren B aja. New drivers, new team. Welcome and great to have you with us as we move far away from the paddock to the headquarters of the new lanyardnya juga pink, Cok. We've been granted exclusive access with an interview not kalau just beliin gue with minuman di warkop Pangki. or the star driver. Ada tuh. Because for the first time in modern F1 history, the team owner is behind the wheel themselves. Now is a great time to bring a new team into the sport. Ini ngebug ya, gue sambil nonton juga padahal. Kenapa viewsnya cuma 2? 2022 saw huge regulation changes. Padahal gue sambil nonton, harusnya 3. Jam berjam 1, jam 1. Let me tell you, this facility is an absolute hive of activity and there is a palpable sense of excitement. Ya Allah, maafkan aku buka jam 1. Gimana? Challenge at the top and they've had the time now to craft a hugely competitive race car. But there is one thing, and taking on the brightest lights in motorsport. Bisa reaction, Cok. Dulu gue live streaming gak ada tuh reaction. How does the owner of F1's 11th team feel as they prepare to be thrust into the limelight of the F1 circus? New driver lineups, Qatar returns, Las Vegas debuts, the engineering race continues to push the sport and the drivers. Oh, Vegas tuh baru pertama kali ya musim ini. Fabio mokelnya pakai keran masjid 97. Itu kan lu di kabar Ipswich Town gimana? Udah nyampe Premier League. Tenang saja. Ntar gue fotoin, gue ini deh. Gue apa namanya? Up di community tab. Udah di Premier League. Ipswich Town. Peringkat berapa kemarin ya? Terakhir gue mainin. Terlambat main. Ya begitulah, nggak tahu. Saya juga tidak expect dit. Ada. Ini aja. Gas langsung kalau kalian nanti gue beliin minuman. Yuk, quality-nya 1080. 1080. Cok. Ini agak bisa. Oh, emang dari PS-nya, Pak. Gembel 1080 nggak bisa, Cok. Ini udah kualitas paling max-nya 720 tapi 60 fps. Nggak bisa. Nggak bisa 1080. Ya Allah. There's no getting away from the fact that your competitors have a huge. Banyak banget gila interviewnya. You are a total newcomer. Tell us where you see the opportunities to make those vital performance gains. Ini terlalu confidence. Oh, ini fuel. Bentar deh. Ini aja sih IRS. Nggak ngerti nih gua. Semuanya sama-sama bagus soalnya. Cuma beda. Yang ini ngebahas di IRS. Ini berat mobilnya. Ini apa nih? Drag tuh apa ya? Saya tahu ya drugs.
Nggak apa ya, sistem aja. Now, ultimately, your success this season will be determined by whether you can take positions from other drivers. Where do you believe this car has the edge? Ini aja. And with so many disciplines and experts working ada lagi together here at your HQ, who gets the coveted Teacher's Gold Star? Who are you most proud of as the first race edges ever closer? Ini aja. Well, I could Langsung talk to komen you all semua. day. Thank you so much for your time, but Kayaknya itu ngaruh. there's plenty more Soalnya still tadi to do. All kayak the very sistem best. bla 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 terus IRS bla 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 bakal notice itu. Kayak itu ngaruh di engineer-nya. Nuh, ini belum race loh, ini masih tim headquarter. Hai. Anjay, ada apa? Balancing act. Ya, tim balance. Ya, sponsor. Oke. Oke. Resource management. Acclaim. Increase sudah sih. Income from This is where you can view our current facilities and the effects they're having on the business. Oh, You can ini also buat invest upgrade some of our cash mobilnya. into upgrades for these facilities. Ini ribet sekali, Cok. Speknya masih 0 semua. Kita upgrade nggak nih? R&D. Ya Allah. Banyak sekali. Aerodynamic. Woi, Cok. Ini rumit banget. Gue bingung. Ntar vehicle. No way, ini mesinnya ya? Wah, anjir, ini juga diatur, Cok, ban. Bujur sangker paling bawah. Paling pink pula. Gearbox. Unit. Cok, saya butuh bantuan. Satu anjir, Elhak. Halo Deb. Anda sapa-sapa dulu, Cok. Saya mau lihat-lihat dulu bentar. Weekly resource point. Berarti kita bisa upgrade per minggu dong. Setelah balapan kita bisa upgrade. Setelah balapan kita bisa upgrade ya kan. Coba ya kita paling penting. Ini kok 0. Wih, cier. Bro, 2 juta. Duit gue berapa dah? Kok merah semua, Cok? Merah semua. Ya sudah, kita kayaknya harus ini dulu. It's important to use the time between races to the fullest extent, and that's where these activities come in. Oh. Manage everyone's time as efficiently as possible to maximize the team's Ada performance. tanggalnya juga. Anjir, harus diatur, Cok. Ini jauh lebih ribet daripada FIFA, Cok. Kita atur dulu ya. Tour apa nih? Aerocast. Bla bla. Boleh. Oh, dia ngambilnya merchandise sale. Janganlah. Ini saja kita latihan terus. Ini first ini apa? Nggak ada message. Nah, ini bla bla bla, ini ya. Apa namanya? Kayaknya cuma welcome doang. Yo, gue udah report akun itu. Gila lu.
Tire allocation apa ya? Oh, ini berapa ban yang kita bawa nih maksudnya? Oh, P1 tuh praktis 1 sampai praktis 3. Race-nya kita cuma punya medium sama soft. Ini aja. Udah, dari sononya aja. Udah, mari kita praktis. Kita ngapalin track dulu coba di sini sebelum balapan. Yo GC apa anjing? Lama anjing. Kan saya mencoba memahami gamenya dulu, Cok. Gatel punggung. Welcome to your workstation. Everything should be set up and ready to go. I'm Ben. Anything R&D, I'm the person to talk to. Oh, and it's tradition for the team to go out for a bite to eat at the end of the race weekend if you're interested. Do well. Medium aja. That's all on me. Wah, 20 lap. Gila kali ya. Short aja lah. Practice format, qualifying format. Short aja. Biar kita kalau misalkan ada welcome tuh kan, welcome doang, Dok. Ini apa nih? Cuaca aman. Rivalries. Wah, ini sangat. Udah, kita praktis dulu. P1. Astagfirullah, masih ada begitu-gituan. Enggak, ini udah langsung ke track kok harusnya. Langsung ke mobil. Di Bahrain Grand Prix. Gila, free practice aja segitu ya nonton. Alpine. Itu siapa ya? Morning, mate. Mark here. Just want to say once again, thanks so much for making me part of this team. There's a huge number of talented people as I look around this garage, and I cannot wait to see what we can all accomplish together, including you. Our journey to the Constructors' Championship starts right here. Garage tutorial, pre-practice session, practice program. Sebenarnya saya taruh. Race strategi. Kita pakai soft. Recommended, ya udah kita pakai recommended aja lah ya. Flying lap boleh. Lapnya juga masih sirkuitnya juga masih kosong. Semoga tidak terjadi yang aneh-aneh ya, Pak. Okay, give us some good, consistent laps, please. We're looking for good data that we can work into a race strategy. Bahrain. Kok diem tadi mobil gua? Oh, di RS-nya auto ya? Tuh, belum ada yang keluar ke mobil yang lain. Gue pertama nih, paling cepet. No. Itu kenapa mobil gua? Kok bisa digas gitu sih? Tuh, ini nggak bisa digas, Cok. Apa dah? Bentar, itu kenapa ya? Nah, itu apa sih? Nih, ini nggak bisa digas. Demi Allah, nggak bisa digas. Ini agak tricky nih di sini nih. Tuh, itu apa ya? Ini nggak bisa digas, Cok. Sumpah. Kayak abis belok, dia nggak langsung digas. Pergi ke rendah. Gue nggak ada kontrol pergi gitu. Ini apa namanya?
Gimana per gigi anjir? Gimana per gigi? Ini apa? Ini flashback. Bentar. Gimana per gigi? Coba ya setting ya. Restart manual. Iya simulation setting kan harusnya. Apa kontrol? Coba kontrol lihat ya. Edit. Clutch handbrake. Aktif DRS. Iya tadi giginya 5 terus ya. Nah itu mencet apa? Nurunin giginya. Nggak ada cok. Atau nggak bikin auto aja nggak sih? Mana ya? Oh ini gearbox. Automatic aja lah ya. Itu kayaknya deh. Retry. Oke. Coba ya. Gue nggak tahu tuh pencet apa tadi. Okay, we need a few solid laps here to help us Auto aja, Pak. calculate a good race strategy. Bingung gue. Nah gini kan enak tuh. Ya udah serem doang. Oversteer tuh. Untung ada asisnya. By the way, mobil kita nggak sebagus yang lain ya. Ini mulai dari bawah banget cok. Tuh jadi itulah gunanya free practice. Selain ngapalin tracknya, ya hijau. Lima lap kita ya. Gearnya sampai 8 banyak banget. Itu giginya ya. Kayaknya gue itu sampai 7 deh. Apa sampai 8 ya? Aduh ada ini lagi. Mobil lain. Teammate kita keluar kayaknya tuh. You're leading the pack, that's P1. And we're in front of Fittipaldi, Verstappen and Sargent. The fastest lap at this point in time is a 1:36.4. We don't have the data for that, I'm afraid. Bentar. They're in second. Right, their best lap time is a 1:37.4. Si Fittipaldi. Oversteer lagi, Cok. Di grup ramai banget, di grup apaan? Grup kelas. Yang ini ya Kemal ya. Let me pass. Ya bahas fashion show. Lu aja ikut fashion show. Gua aja.
Gila, bahkan mobil khas lebih kencang daripada kita, cok. Lihat dah. Magnussen P1, cok. Oh enggak deh. 3 lap lagi, habis itu kita ke garage. Sebenarnya game ini ribet banget, Pak. Jadi dia bukan balapan doang kayak Need for Speed. Cuaca juga di bagus sih kita praktisnya. Cover. Nah itu agak tricky tuh, belokan di situ, sumpah itu agak turunan, habis itu 2 kali kan itu tikungannya. No. Lebar. Nah ini enak, Pak. Anjay, dia overtake musuhnya. Ini masih free practice, Pak. Jadi mereka belum nggak ada fight-fightnya, coy. Ini cuma ngetes. Misalkan lap berapa, speednya di lap, speed lap berapa, terus pakai ban apa, bla bla bla, gitu-gitu doang, yo. Ini 5 lap ini, terus ngapalin track. Belum balapan anjir. Oh enggak, udah ikut L daripada itu tuh dengan lu ikut begituan lu bisa menghilangkan konflik coy dari sebelah satu. Nih yang cukup tricky nih, ini tanjakan habis turunan nih, turunan belok. Beloknya 2 kali coy situ. Gua nggak tahu, dia belum tahu patokannya. Anjay, mobil gua keren banget. Kilau. Ya, dapetin apex-nya. Bentar tuh komen panjang banget, ntar lu gue lagi lagi berkendara, ntar lu edit. Komennya panjang banget, cok. Supaya kita nggak bisa ngejar Leclerc. 1 lap lagi nih terakhir. Biar mantep strateginya. Jai. Sering gue oversteer, sumpah. Gasnya tuh terlalu dalam. Asik, mantap sih. DRS lagi. Jauh kok. Ini gue bisa kayak gini gara-gara ada asisnya aja, cok. Kalau misalkan asisnya semua gue offin, mati gitu. Oversteer belum, nge-spin, terus ngerem. Kayak gini kan ngeremnya, lu tinggal ngeliat indikator. Kalau misalkan indikator hijau, lu tinggal gaspol. Kalau merah, lu ngerem.
Program complete and a job well done. Kelar. Some excellent data with that run. So, come on back to the garage. Lo ambil luar pas lurusan, terus ambil sudut paling dekat habis itu keluar. Hah, bentar. Lu ambil luar dari pas lurusan, terus ambil sudut paling dekat habis keluar dan masuk lagi ke sudut paling dekat. Bentar. Bentar. Ambil sudut paling dekat. Paling dekat tuh gimana anjir? Ini udah ya berarti ya. Tire management sama qualifying pace. Oke. Rame di tracknya. Mampus gak ngerti bisa jelasinnya. Kita fast forward aja ya. Tracknya rame banget no, lihat. Males gue tracknya tadi. Tunggu rada sepian dulu dah. Tuh 14 mobil kayak balapan anjir kayak gitu mah. Nggak bisa dapet yang, atau nggak kita coba di praktis dulu aja kalau misalkan nggak sempet di sini. Ya kayaknya nggak sempet sih. Rame banget tuh tracknya. 5 menit enggak. Dah. Kita sekali keluar aja di awal. Halo Bang, halo Pedro. Besok gue jelasin. Besok. Emang lu besok masuk fit? It's time to remind ourselves of our top 3, who are Leclerc, Gasly, and Oscar Piastri. Sadly, it's time to say goodbye as free practice is over. However, we'll be back shortly for more Formula 1 action. Mending lah ya daripada teammate kita paling terakhir, gila. Tapi game-nya cuma sedetik-sedetik doang sih. Ya namanya juga free practice ya. Kalau balapan bisa, loh, Verstappen, oh karena dia pakai hard ya. Verstappen. Leclerc nomor 1. Masuk gua, oke. P2 praktis 2, praktis 3, qualifying baru balapan. Masih panjang. Saya coba memahami gamenya ya. Oh iya cuk, rame banget. Praktis 2, langsung saja. Apa nih? Oh kita, ya ini harus praktis satu-satu dong. Haus lagi gue. PUBG. Gue download PUBG ini kali ya, PUBG yang bukan mobile. Kita tire management soft ya. Ya udah soft. Let's go. This test is all about tyre management. Try to control the slip to each corner and take extra care putting the power down at the apex. Malam nih sekarang. Tuh soft tuh, ban soft tuh lebih nge-grip gitu dia daripada medium atau hard. Pokoknya ikutin aja semua free practice lah. Gue juga belum benar ngerti kok sama teknisnya. By the way, kan hampir nge-spin. Udah nge-spin sih. Oh shit. Panas tuh bang gue. Apa tuh merah maksudnya indikatornya? Halus.
Ya cok, 3 lap doang, tetep lah. Nah gua ngerti tuh apa tuh yang di atas. Wih, oh lainnya harus sama ya. Oke. Ini jejak gue yang tadi kan. Gimana yang nge-white tadi ya? White banget dong. Oh shit. Pengerem dah yuk. Woi. Masukin tuh gue disitu. Nah gue agak white juga di situ. Yo katanya atas. Bentar. No. Fuck, nggak bisa. Fuck this bro. Bentar. Aduh, basketnya jauh banget lagi. Yo katanya mau ada acara, mau ada facecam. Nggak ada facecam, mau, cuma nggak ada facecamnya. Gitu aja coba. Enak kan nonton di 60 fps tapi kenapa grafiknya naik gitu ya? Okay, test complete, and that was a really good job indeed. You got a lot of valuable udah balik aja. Information out of that. Well done. Well done. Banyakan bednya tuh. Merah. Ini udah qualifying pace. Bisa sih. Drive out. All clear the garage please. Cars ready to leave. Nah gini nih. Itu masih sarungin kan bannya. Nah, buka dulu coba. Buka dulu pak. Let's go. Ayo terus. Loh, kok garasinya pada tutup? Hah, 1 lap doang nih. Yang ini berarti nggak dihitung ya? Berarti 2 lap total. Sama yang drive out tadi. Kalau flying lap dia lebih cepet cok. Kan nggak keluar dulu, langsung di luar. Tapi lebih realistis yang drive out. Tuh di situ tuh pastiin mulu gue. Sumpah. Ngegasnya tuh nggak boleh langsung dihabisin ya, nggak boleh gaspol ya. Pelan-pelan harus naiknya cok. Aja sih, guys gua lumayan nih. Lu bosan nggak sih ngeliatin gua kayak gini? Gua bosan nih mainnya. Ini mau gimana lagi cok? Abisnya qualifying, abis itu baru race-nya berapa lap tadi? 20 lap ya? Atau berapa? 14 lap. Dan panjang bos. 14 lap berarti 1 kali pit doang ya. Let's go.
Duh, merah, Cok. Push. No, dual shock battery level low. Ntar lu ya. Di sini dah, gua ngecas. Nah, di sini oversteer mulu nih gua. Bukan? Getar aja nih sticknya. Nice, so far so good. Dari setengah detik. Gila, berarti satu kali live stream, satu kali race dong kayak gini, practice. Itu baru race ya nanti. Ini tuh kayak stiker yang di stiker yang di drivernya kayak ini ya sih, kayak McLaren. Jadi Program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. Oke, habis ini qualifying. Rame kan sirkuitnya, tinggal ini udah semua sih. Udah aman. Yuk coba balapan. Ini P3 ya? Oh, P3 dulu, Cok. P3 udah nggak ada yang dicek sih. Apalagi anjay, kita bisa lihat Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Zhou Guanyu, ini Alfa Romeo, Albon, Kevin Magnussen, Lando, Yuki Tsunoda. Ada. Balapan tiba-tiba tabrakan habis sudahan. Balapan collision. Let's see our top 3 again. Lightning, Russell and Carlos Sainz. And that's it. Practice is officially over. Until next time, goodbye. Tuh kalau pakai soft bisa aja, Cok. Langsung kualifikasi aja ya. Nggak usah praktis 3 lah. Bisa nggak sih? Bisa sih, langsung qualifying. Sudah dites semua, Cok, di FP. Wih, apa nih 177 message. Wah. Loh. Kok minus? Karena dipakai ya? Kalau nabrak restart. Ya, qualifying. Let's go. Aus loh, gue dari tadi ngebacot. Ngomong tuh aus. Xenon Dynamics. Loh, astaga. Electrical system fault. Nunggu 1,5 menit dulu.
Right, I've got a little bit of an electrical problem at the moment. We're working on it, so don't worry. We'll get you out there. Skip langsung balapan. Gimana dah? Kan kualifikasi dulu, Cok. Baru balapan. Buat nentuin apa namanya posisinya pas start. Ini kualifikasi, Cok, bukan free practice. Sambil nontonin Max Verstappen, Oscar Piastri, Hulkenberg, Guan Yu, Sergio Perez. Wih, kok baru keluar nih. Paling abis ini gue udahan sih, udah berapa lama nih, udah sejam kali ya. Buset, sejam gak balapan gue. Satu live stream, satu balapan kali, satu track ya. Udah nih, ini kelar, kita langsung ke track kualifikasi. Let's go. Apa nih? Oke. Everyone ready? Let's Okay, go. let's go. Oh iya, ngecas stick, Cok. Bentar. Banyak banget tuh tombol W, Y, N. Oh shit. Masih dingin cobaannya. Wih, santai aja Max. Kita panasin dulu, Cok. Oke, dipanasin dulu. Here's a quick position rundown for you. The top 5 are Verstappen, Sargent, Ricciardo, Norris and Gasly. Sorry, we can't provide you with that information right now. Weh, mohon maaf nih, gua nih udah sama di simulasi Piastri. Dia sampai white gitu loh. Ban gue masih dingin, Cok. Oh, udah nggak ada, aman. Piastri mau lewat dah. Let's go, kualifikasi. Rame banget, Cok, di depan. Woi. Tuh, agak jelek sih exitnya. Oversteer. Ngespin. Kayak ngedrift gitu lah tadi. Let me pass.
Oke, fix, nggak apa lah ya. Kita coba lagi. Lolos sih kita ke kualifikasi 2. Kalau ada, gue nggak tahu udah ada apa nggak. Kita lagi deh. Jadi kita ke garasi. Super kita Russell lah. Hidung gue gatel. Cok. Aduh, hidung gue gatel. Okay, someone's just posted a faster time that drops you down to the 4th row, P7. Siapa tuh? Piastri. Oscar Piastri, Jo. Kita bisa aja turun ya. Aman lah ya harusnya. Gue beda. No, P10. Astaga. Okay, just 2 laps of fuel remaining now. Gue coba kasih yang hari yang ini ya. Waktu tercepat. Kayaknya sih udah nggak bisa sih. Akan sulit kok. Ya, 1 lap lagi dah, yang terakhir nih. Besok, insya Allah saja. Kita juga tim baru kan di sini. Apa yang kau harapkan? Dapat poin aja udah syukur-syukur kok. Lihat ya, plus setengah detik. Leclerc. Here are the top 5 cars as things stand. Leclerc, Perez, Hamilton, Norris and Russell. Okay, so as for the cars around us, just ahead are Albon, Stroll and Piastri. And just behind us are Hulkenberg, Sargent and Ricciardo. Currently the fastest lap is a 1:31.8. We don't currently have the data for that request. 33 best kita. Leclerc 31, Cok. Nah, ya. Udah, balik-balik. Wah, enak ya nonton 60 fps. Tapi rada burik aja. Yuk, mari. Kita sambil pantau standing. Loh, P15 jadinya. Please jangan turun lagi dong. Udah lah ya, 15. 15. Mobil kita pelan, bro. Mobil kita pelan, Cok. Gimana? And with qualifying complete, let's review our top 3 today. Verstappen, Russell and Charles Leclerc. Goodbye for now then, but really we're just getting started. Make sure to join us again for Lights Out tomorrow. Tuh, teammate kita aja 22. Ya mending lah ya. Ngapa? Not bad. 17 jadinya. 17 lihat dah. Tenang, kita target kita 10 besar biar dapat poin. At least 1 poin lah. Akan sulit tapi tidak apa. Upgrade lah. Gue belum 1 minggu aja belum, El. Mobil gue udah berkurangnya tadi minus. Apa tuh ungu? Saya tidak ngerti, Cok. Mari kita race di pembukaan Grand Prix.
Udah Bahrain. Harusnya malam ya race-nya. Workstation. Message. Good luck today. Wah, bujur sangkar. Kok moralnya low? Oh, ini recommended upgrade ini plank 36% tapi failure-nya. Sikat nggak? Kita lebih bagus daripada Haas doang. Upgrade nggak? Tapi probabilitas failnya 36%. Gimana caranya biar ini minor sih? kecil. Kecil anjir. Kayak nggak apa dah tuh. 18 hari ya. Berarti ya Allah, berarti sebelum Australia baru kelar nih upgrade beginian. Durability. Upgrade juga nggak apa. 18 hari. Udah, sisanya sih high nggak apa menurut saya. Sepertinya. Nah ini nih vehicle performance. Lihat dah, kita kedua paling bawah tapi bisa P17. Gak apa lah ya. Dah, mari kita race di Bahrain. Sejam gue nunggu Bahrain Grand Prix. Setelah sejam kita build tim kita. Berapa lap? 14 lap. Paling lama nih 14 lap. Jadi fashion show-nya siapa dah? No more testing, no more practice. This is the real deal, and it's make or break here at round 1 of this year's Formula One World Championship. There's no shortage of passing opportunities around the 3.36 miles of the Bahrain International Circuit, with the best, of course, at turn 1, and then another soon after turn berapa tuh? 9, 10 tuh, ribet. 8 gue sering nge-spin, 9, 10, ribet. Katanya Kemal. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown Gue aja nggak tahu looks besok ngapain aja. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position. And starting next to them is George Russell. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Perez, Norris, Hamilton, Oscar Piastri, Sainz, Fernando Alonso, Ocon, Gasly, Albon, Bottas, Stroll, Ricardo, Tsunoda. Buset, kembar gitu 15-16. Joe. Anjay, kita disebutnya Lightning, bro. Sargent, Magnussen, Enzo Fittipaldi. Ya Allah, temen gua Enzo Fittipaldi. Let's see who can prevail today. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as once again we get another year of Formula One underway. We're into those 10 few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. They've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Anjay, ini dia.
Oke, kita pakai medium dulu baru soft ya. Nggak pakai gini. Oke, pakai ini fuel. Oh, 15 lap. Kita 14 lap cukup lah ya. Turunin aja nih. 14,5 deh. Kita pakai. Mau aman sih 15. 14,5 apa lah ya, daripada kita kan kepit juga kan sekali tadi. Ntar ya udah aman. Car setup nggak bisa diganti itu sejak qualifying, Jo. Let's go, mari. Oh, ini masih formation lap, yo. Ya Allah. Lupa gua formation lap. Ulang. belum start. Buru-buru aja gua. Ya Allah. Game. Start session. Tolong. Astaga. Ibaratnya belum kick off tapi goblok. Taruh. ke ini, Cok, ke lepas bulutnya. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Don't let me down. Oh, udah car safe tuh. Dah. Tuh, soalnya green light, Cok, sudah. Baru kita jalan. Okay, so our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tyres and work the brakes. We want them nice and warm by the end of this lap. Saya yakin saya akan nabrak di race ini. Masih dingin tuh ban. Ban luar, ban dalam. Tidak menghijau-hijau tuh. Wih. Kan dingin lagi ban gua. Radar is clear. Weather is looking good for now. Goblok. Ulang. Maaf Sunoda, saya sundul. Bener aja ini. Saya biasa main bola ya, saya biasanya main FIFA. Tiba-tiba main game balapan tuh. Gimana? No threat of rain for the time being. Conditions look good. Parkirnya yang enak nih. Woi. Anjay, mantap. Let's go. Udah, ini baru start. Mari. Let's go. Nih. Ya. Ambil free aja.
Ambil kiri biar masuknya enak. Cok, lihat lah. Bempernya. Bempernya rusak. Wing depannya. Apa sih namanya itu? Gara-gara nabrak, Cok. Gara-gara nabrak Landstrom. Tuh. Nah, ulang, nggak bisa. Pengorbanan gue sia-sia. Ntar lu. Baru mulai, gimana, Cok? Dia kayak nge-break test gitu, Cok. Tiba-tiba pelan. Rem saya tidak kuat itu. Woi. Saya di belakang saya saja. We currently P10. Cukup banget sih sebenernya P10. Kapiten, awas. Oke, nice. Ya, oversteer. Caution, Cok. Ada yang tabrakan. Gila, Ferrari gua pantatin, Cok. Sama ping-ping ini. Nah, yang pasti kita nggak bisa ngejar Alonso sih. Mobil kita jelek. Nah, dan akan kebalap sama Ferrari. Nggak sekarang tapi. Atau sekarang? Iya, sekarang. Goblok. Urusan kalah nih, lihat dah. Dia overtake nih. Dia. Ya sudah lah. Dia pakai soft kan? Oh, saya enggak ada yang medium. Mundur lagi aja. Tapi nggak rusak nggak apa lah ya. Selama nggak rusak bodo amat, Cok. Aman. Agak nguning sih dikit itu. Wing kanannya. Bumper pula aku nyebutnya. Gue nyebutnya bumper ya. Harusnya wing ya. Wing depan, front wing. Woi, apa tuh mobil gue? Tuh, medium tuh nggak gitu nge-grip gitu loh. Di atas belakang gue. Bisa lah ya, dia khas kan. Mobilnya lebih pelan daripada kita. Jauh kan Ferrari. Got 11th, that's 11th place. Okay, Sainz is ahead of you. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 1.2 seconds. They're on fresh mediums. Bottas is behind you. Less than a second separates you. They're on fresh softs. Okay, gap to leader, 8.6 seconds. Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Panjang banget race-nya. Nonton 5, Cok. Mantap sekali nih. Kemarin gue nge-live Sifu tidak ada yang nonton. Kenapa tiba-tiba nge-live F1 ada yang nonton ya? Main lagi.
hampir nge-spin. Sama kayak game ojol. Kenapa jadi game ojol tuh? Aduh. Restart terus. Bukan restart, itu flashback. Semua game racing ada itu, Pak. Rata-rata. Kayak Forza, terus Grid. Oh gila. Mereka fight coba bertiga. Let's go, Sain. Okay, good work. Great pass. Gila, sekencang itu mobil Ferrari, bro. Mantep nggak tuh? Mantep nggak tuh? Hah? Mantep nggak tuh? Overtake ya. Okay, we're approaching the pit window. You're going to be on softs. Pit window, plat 6. Kita masuk plat 6 aja. Aduh, apa lagi tuh? Komennya ketutupan, Cok. Ketutupan emoticon. Yang apa namanya? Ntar ya, pas lurusan dah gue baca. Duh, gue ngeri nabrak. Tuh. Masih nyelonong mobilnya. Itu front wing kita tidak sehat sih. Nyelonong baik mobilnya. Gimana ya cara pakai handbrake kali ya? Ferrari menang. Trek lurus doang. Iya, karena mobil kencang. Udah setengah detik tuh sama gue. Deket banget tuh setengah detiknya. Nggak jadi. Mereka fight bertiga tuh tadi. Alright, we'll be doing one more stop today. One stop left in this strategy. Okay, your pit window opens next lap. Okay, so we're leading our teammate by 7.6 seconds. Collision nggak nabrak pas tadi. Oh udah. Nggak ada yang aneh-aneh sih mobil gua. Sebenarnya posisi 10 udah bagus banget tuh. Kita udah dapat poin nih, 1 poin dari 10. Mati. Tapi dapat poin tuh, 10. Dapat nggak sih? Dapat cok. 10 besar. Jadi kita pit kali ya, plat 6. Ambil slipstreamnya, let's go, overtake. Nice. Di samping gua, oke. Bukan siapa? Alonso ya? Aston Martin. Anjay, gila. Tenang gue bilang. P17 tuh target kita 10 besar. Nih di sini nih plat ini kita pit. Okay, the pit window's open, so let's box this lap. Box this lap. Okay. Box this lap. Box. Jauh. Udah 1,5 detik. Kita pit juga ini, ntar kebalap lagi. Tapi mereka akan pit juga. At least sekali. Mungkin 14 lap mereka nggak ada pit ya. Nggak ada yang pakai hard kan. Woi,
P9, you're running P9, keep going. Alonso ahead. Okay, the gap is less than a second. Okay, they're on old softs. Okay, Sainz is behind you. Okay, push, gap to the car behind. 1.6 seconds. They're on old mediums. Our gap to first place is 12.7 seconds. Your pit window is open, pit window currently open. 9 laps to go. Kita ke pit ya, lap ini. Jangan terakhir nih, kita belok di kanan. No, 5 second penalty. Ntar lu, jangan. Speedy pit lane. Loh. Boleh, Pak. Kok masih dapat penalti sih gua? Tuh. Aman ya? Aman ya? Nice. 2,5 detik. Cepat kok itu. Okay, off we go, back into the race. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Up to speed now, let's get some heat into those tyres. Ya Allah, P22. Depan gue Hamilton. Bisa kok ini. Tadi kita stop. Mereka juga belum ada yang pit kan, kita pit dulu. Beda 7 detik. Beda berapa detik? It's Hamilton ahead. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 6.6 seconds. They're on fresh softs. Dia juga baru pit lagi, Hamilton. Bisa sih kita balik ke P9 lagi. Jangan-jangan pit kita blunder. Sebenarnya pitnya cepet, cuma tadi setelah selesai nge-pit gue rada delay ke jalannya ngegasnya. Berapa detik ya? Sedetik kali ada. Caution. Okay, be aware there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Nah, pada ke pit kan? Enzo's in the pits. Enzo Logan is in the Sargent pits now. DNF, Cok. Gak banget tuh gue lewat. Okay, clear. Depan kita masih. Oh, Alonso udah. Alonso nggak ke pit. Keren juga loh. Nggak ke pit loh, dia masih medium. Alonso's ahead of you. Okay, gap to the car ahead is 24.3 seconds. They're on fresh mediums. Aduh, hidung gue gatel. Gue nyetir satu tangan nih. Udah. The car ahead's coming to fit the mediums. Car ahead now running medium tyres. Iya, I know. Alonso. Tapi dia fresh ya. Fresh medium. Cek lagi. Gue terlalu lama tadi. 6 detik, Cok. Car behind's just boxed for mediums. Car behind on the medium tyre now. Alonso udah ke-pit belum sih? Kayaknya udah deh kalau fresh medium lah. Pakai slotnya Hamilton berapa itu? Hamilton Our pertama. gap to the car in front is 8.9 seconds. Nah, balik kan ke posisi 9, tenang aja, Cok.
Pitnya gantian pasti. Kita nge-pit, mereka belum pit. Lap selanjutnya. Alonso ahead. Masih 2,8 detik di Aston Martin, bro. Aston Martin mobilnya di atas kita. Aduh. Nice. Belakang kita Sainz. That's Sainz behind you now. Okay, car behind trailing us 2.5 seconds. They're on fresh softs. Berapa lap lagi? 5 lap lagi. Sama ini 4 lap lagi bisa. Oh shit. And that's just 5 laps of fuel remaining. Cukup kok bensinnya. Lap. Kita 4 lap lagi. Oh gila, itu Alonso kenapa kencang banget, Cok. Duh, hampir nge-spin mulu deh. Okay, you're in ninth position. Alonso ahead. Okay, gap ahead is 3.5 seconds. They're on fresh mediums. Okay, Sainz is behind you. Okay, gap to the car behind. 1.5 seconds. They're on fresh softs. Okay, so gap to the leader is 16.8 seconds. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Okay, just 5 laps until the end. Stikernya tuh stiker, kain cepet banget lagi. Itu tuh stiker ini yang ada di McLaren kayaknya ya, kalau nggak salah. Tuh agak white, nah kan tiba-tiba di belakang. Ya Allah, ini ambil kanan gue dong. Anjir lah. Oh. Russell has just put up the fastest lap of the race so far. Seru, Cok. No, dia dapat lagi. Oke, naik. Bisa bagus sih. Nggak dapet kan lu? Ferrari. Paling kenceng. Jangan spin, oke, nice. Semakin dekat. Sumpah di lurusan tuh gua ini, Cok, rada Tarno. Apalagi lurusan setelah tikungan terakhir tuh. Nah, kayak gini sebelah sini pendek. Buset. Ya kayak gini, Cok. Iya, Cok, sumpah ini yang kayak gini. Udah nggak bisa sumpah. Duh. Bentar. Nyundul. Woi, bro. The hell? Fuck, mate.
Come on, you can win that place back. Nggak, jelek. Nggak tahu itu ditabrak, Cok. Sumpah dia tuh mobilnya kenceng banget, nggak bisa, Cok. Sainz kenceng banget dari tadi. Gap to your teammate behind is 23.7 seconds. Wah, nabrak, Cok, aku tahu. Ya, P9 lagi. Kenapa jadi bom-bongkar ya? Jadi bom-bongkar, Cok. And gap to the car in front is 6.9 seconds. No, kenapa nge-wait? Tuh, nih lurusan lurus. Enggak sih, ini pendek, bukan yang ini. Ntar lurusan juga kesalip lagi nih, guys. Ini kayak gini. Ya Allah, kenapa harus dia di kiri? Sumpah dia di kiri. Tuh, kenceng banget dia. Udah jauh sih. Sulit. Apaan tuh? Yang bilang ini sama kayak game ojo. LL. Ya Allah, aku kesalip lagi sama Gasly, coy. Ini masih 2 lap. Ya ampun. Oh, mungkin. Sumpah di lurusan kita kalah banget. Dapat ini poin mah P10. Woi, Alpine kembaran tuh dua-dua kan belakang gua. Nah, ini balap overtake yang itu. Oh enggak. Tidak seganas Ferrari ya. Nabrak anjing. Deh, overtake nih. Astaga. Up. Oke. Dia ngerem nggak tahu kenapa. Benjrot. Bukan apa ini. Tuh, ditantangin balik. Oke, final lap. Bisa. Kita cuma perlu defense. Sumpah, ngeri banget nge-spin tuh. Untung kenapa tuh? Albon, Cok, tiba-tiba. Tadi apa ini kan belakang gua, dua-duanya. Dia protect dua dong. William Racing. Bacot juga. Biarin aja mereka fight ya bertiga di situ. Udah harusnya sih P10 dapat poin. Set the finish tuh Verstappen.
lagi yang ping-ping kayak gini ya. Udah hitungan terakhir. Udah P10. Well done. Not bad lah ya dari 17 ke 10. Okay, pick up rubber and bring it home. Let's go. Mobil pink. Driver of the day-nya gua, Cok. Kita driver of the day. That's it then for another spectacular Grand Prix here in Bahrain. And a real champion's drive to take the win. Oh, Red Bull tuh masih Honda ya? Tell me, Ant, how do they manage to achieve this win? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalise on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everybody in the team. Norris ya? Kita tim baru di F1, debut langsung nggak buruk, masih lah Cok. Hai Keiko. Ya. Jadi inget dulu rame di sini ya. Saya dapatkan 1 poin. Max Verstappen now leads the Drivers' Championship. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? Max Verstappen seemed to just effortlessly weave through the other drivers today without a care in the world. He was definitely my driver of choice. Let's move on to the constructors. And Red Bull take over as championship leaders. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us. Teammate kita di mana? Paling bawah pasti. Oh enggak, Ding. Di NF kan dia. William Racing. Standing. Satu poin, bagus banget. Bagus banget loh. Buat ini coba kita replay atau view highlight ya. Dari 17, Cok. Gila. Gue sih bangga. Walaupun berkali-kali apa tadi jump start pas formation lap. Mana gue ya? Oh, itu ungu, Cok. Pink. Tuh pink sebelah kiri. Hampir nabrak Sainz di situ. Tapi seru sih. Kayak semuanya bisa kita atur sendiri. Dari praktis 1 sampai praktis 3. Itu Sainz kan? Iya, itu Sainz. Nick De Vries debut juga 2 poin sisa. Enggak, ini konstruktor baru. Gak tau kan lu itu logo apa? Logo bujur sangkar. Tim baru. Tuh, ini berapa kali dah gue nyundul. Ada wing depan tadi patah berapa kali, Cok. Nah, ini seru nih di sini nih. Nggak kelihatan lagi depannya.
Nggak kelihatan depannya dah, dia nge-shootnya yang belakang. Belakangnya. Ya, yang belakangnya sama aja yuk. Dia overtake lagi dan kayaknya di sini udah deh. Udah nggak bisa nih di sini. Apa ini masih deh. Yang mana ya yang udah? Tungguin Audi masuk dah. Audi masuk. Coba Rukeko. De Vries siapa? De Vries pemenangnya Formula E Day. Audi tahun berapa sih masuknya? 2026 ya? Apa tahun depan? Kemarin dia balap di F1, tapi habis itu digantiin soalnya nggak perform. Tapi dia masih reverse nggak? Masih reverse driver nggak? Anjay. 88.000. Kenapa nih live stream? Oh enggak, aman. ...2026. Gila nih, satu track aja 2 jam gue main, ya Allah. Oh udah gak reverse dia ya? Oke, udah capek gue. Ini apa nih? Ini apa deh? Pirelli Hot Lap. Oh ini Hot Lap. Apa dah? Oke, dari cash kita berapa sih? 1,3 ya? 1,3 juta. Promotion filming, sponsor advertisement, power team building. Nah, ini kayak jadwal-jadwal kayak gini harus kita atur kan. Menarik sih, cuma ribet aja. Tapi saya suka yang ribet-ribet. Nah, ngeluarin duit kan itu promotion. Ini harusnya nggak apa. Aman lah ya. Hot Lap tuh apa dah? As the boss, departments will often reach out to you for advice on how to handle the various ongoings of your team. These events can range from everything from organising charity events to dealing with driver matters. How you decide to handle these will have an impact not only on our resources, but how the press perceives us. Oh, ini interview ya? Fittipaldi has been really hitting. That's blah blah blah. Awak tuh apa ya? Driver awak plus 7. Pace. We should focus on reducing mistakes. Let's look at the improving. Ini aja. Awareness. Oh. Ya Allah, ada bacaannya yuk di atas. Enggak sih. Not an easy decision, but you handled it well. Thanks. Gila, simulatornya cuma kayak gitu. Udah kayak gamer, Cok. Kayak gitu. Nice. Sudah. Kelar. Ini Pirelli Hot. Choose drift. Apa sih ini? Oke. Sepertinya saya akan end stream. Besok saya streaming lagi dengan game yang sama. Dan kita besok akan ke Saudi. Jaraknya cuma seminggu ya.
Enggak gua, sumpah. Dicuci cok. Taruh dulu bentar. Apa nih? Failure of value. Pokoknya. Tapi 1,1 juta mahal banget pak. Kita lagi upgrade apa sih tadi waktu itu? Tadi durability ya. Dua-duanya sih penting. Cuma kayaknya kita ngomongin duit dulu. Masa sekali race cuma 88.000 dapatnya? Sedangkan harga ini bisa 1 juta. Kita fokus upgrade mobil aja sih kayaknya. Coy, itu dimandiin mobilnya apa diapain sih? Shutdown facility. Udah, pokoknya gitu aja buat hari ini. Seru, so far seru banget, menarik. Walaupun gue belum belum ngerti banget sama gamenya, tapi ya sudah. Terima kasih. Besok gue stream lagi ya, mungkin jam yang sama. Jam di kamar gue mancuk. Gue bilang jam dinding. Ya sudah, terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa. Anjay, sampai jumpa. Nggak ada closing nih gue. Sudah ya.